Hoş geldin, privet, здравствуйте. Müəllim, mən bayaqdan sənin qarajın qabağında gözləyirəm. Что, какой гараж? Bu həmcə gizlin gəlir ki, heç kim görmür. Soğunu gəlir. Не обращай внимания, заходи. Добро, gəl. Вау, как здесь красиво. Daha elədir. Dur. Здесь много кабинетов с названием разных брендов. Тебе какой бренд нравится? Ay bir eşitsən məni. Brenda deyirsən, mən sən kabinetə hazırlamışam da. Ya nə deyəndə dünənkində səhərə qədər oturmadın. Ты же вчера ночью на работе был. Не обращай внимания, да, он не знает ничего. Da, gəl səni девочка. Ну и как тебе понравился здесь? Да, красиво. Что будем заказывать? А давай закажем... Ничего не нужно, çünki muhabbet soruşul. Ну что, Sən həmişə qızlara viski özünə alma soku sipariş eləmişsən, da onu zakaz eləmişəm, amma gəlir. Значит, ты здесь с девушками виски пьешь? На, возьми, мне ничего не нужно, возьми. Liza, Ciddi. yaxşı qoca. Bu varlara da can yandırana düz başa düşmürlər.